ubur-ubur ikan lili. Baduh je bahasa-bahasa mangken je ring pas seberang. Pokon gula tak nengok HP sekalian pahit andi paket seare. Ketinggalan. Gula muka kojo status. Status ubur-ubur ikan lele kuah. Mun lebur ngundang boleh kuah. Beda muka satu situ ngah. Beda orang Indonesia dari Riau Pahepate bi polisi Malaysia itu. Aduh lah. Ibarin marin kabar Los Angeles kebakaran. Sampai makin kabar kita mati 300 hektar lebih. Iman terus sebagai mak pola pahaman Palestina. Ya cok min amin anda kipah mereka Indonesia deki. Ke muslihat nan gak disa. Beliau kak dinto mau beliau seviral sampai 2030 petok posak jadwal. Gula ngundang tak bisa. Dari saking posak. Gula atanya kamat dali. Kak dinto beliau kak dinto asisten. Atanya sana apa malaki muslikan. Cepon anu solawat nih ke cepon. Keng paling sako nikmat ke 30 kali benar-benar malam. Ngacocong. Paling sako nih keada wat ambu sama sekali 30.000. Engki mangkan data putra apa teti orang gege gapi kata raa la carama mangken rahasia mri borino jo viral luar biasa pernikahan nggak biasa pun apa jo azahir pun apaan si Yunda ini kan gara-gara solawat nih bener debun ke Haulil Yasin Bengkalan kokop ada bu saya nggak mau ngajar reng watawah mau pengajian umum laonan mau bisa paloco sakoni anapa ya kok karena mau reng watawah kerso. Napa kerso ker tak gelem masuk. Jadi ilmu ni usahakan ni sakoni mun pada ben kiai. Qala Allah Taala ajunan manabi umpama tak salat maka ajunan masuk neraka. Kita bah ngocak apa debun kiai gele. Engko jek kroking entar ka pengajian Isra wa Mi'raj lepas ro masuk neraka iku. Nika Nurin Production. Wah nika gula sebah banyak ngunceng gara-gara nika nih. Nurin Production. Bada orang dari Morkoning namira ni kenyaman Cidulla sampai makin gula tak lopah beda kiai. Entar ke compok ni kakeng posang. Nyari neng YouTube atanya dek ke daerah nyaman daerah gula ni ke larlar. Larlar ni ke engki Banyuates perbatasan Robetal. Ki gula gila mangkat kolempak kol setengah lema. Setro depakan to 3 jam lebih. Ana apa polan jalan tol. Tol ngantol. Icor sakoni cor ancor. Atanya are pertama atanya geden ka orang. Kak di mata lima ke Wahyudi. Ada tawa boleh sampai sehari para maurib mulai dari makan subuh maurib tak nemu. Maren gak dinto. Pagi dia YouTube boleh kabel jadi lalar dari Nurin Production. Pah ekir-pekir tedungi masjid tepon. Mayuh mangkat subuh. Entar do pak duhur ke Roma. Tabrakan. Aduh sing ngocak keten gula. Alhamdulillah dan gula berokan ke Wahyudi. Anu paringi selamat padahal gula lah ada kan gula tanggula mate. Tabrak mobil di Probolinggo. Mandi darabu. Ya Allah cai ponten gula. Panjenengan selamat engki alhamdulillah. Pah ngocak keten gula Ustad. Kak dimma ke Wahyudi. Tahu ning cai ponten gula sari mator panjenengan. Cek beda tamu di namera. Engki empian perlu kabasera can gula. Kak ki Wahyudi, engkau re Wahyudi gule Wahyudi. Rekan absaab. Bapak juga gara-gara Nurin Production sampai 2000 petolekor gule nek esse. Alhamdulillah. Ki Lukman ngunceng gara-gara tahu dari TikTok eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yafuqu hamdal hamidin hamdan yakunu ridwan wa mardiyan inda rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Namong sebagian si ajawab salam binian nyuun jawab inghi senajan sambil nyosoy ngireng tak apa-apa korje deng padeng besti karena kobeter beda hadith
bahwa inalekana beda orang ngucap salam atau bersolawat pas tak jawab ajunan ko beter Rasulullah tak ningal dek kaula kalaban ajunan ku laku naudzubillahi min dalik. Yulang napa lagi? Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-akramil aslaf al-qaimi bil adli wal insaf al-man'uti fi suratil a'raf al-muntakhabi min aslabi syirafi wal butuni syiraf al-musaffa min masasi Abdillah ibni Abdul Muttalib bin Hashim ibni Abdul Manaf alladhi hadaita bihi min al-khilaf wa bayyanta bihi sabil al-afaf. Allahumma rabbi syrah li sadri. Amin. Ya Allah, jauh kempuk tak ngerti sekali. Kerokeng beda sebagian si nyuting. Polan ki genteng ini. Ki dengodah. Walau saya muda dan tampan sudah ada yang memiliki besti. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin Allahumma amin. Amma ba'du. Samahatal ulama al-'izza, para masyayikh, para alim, para ulama, utama epon guru abdina kalaban ajunan pengasuh pondok pesantren Raudhatul Ulum Falasah selarana Ki Haji Lukman Hakim Abdul Wahab, juganan ajunan guru abdina kalaban ajunan selarana semulja Raden Ki Haji Taufik Hashim. Semoga mantar beliau paring nalancang umur dan moga-moga paring nasihat wal afiyah barakana beliau satajan akili dak kakaula kalaban ajunan suhadir saat mangken. Barakana bangasepon beliau akili dak kakaula kalaban ajunan sehingga abdina kalaban ajunan teti orang si sukses, teti orang si fajrah dari dunya kantos akhirat. Allahumma. Ajunan Kiai Ramli Ilyas sareng ajunan Ki Haji Ihya Ulumuddin sareng setaja para masyayikh, setaja para asatid, sepangaporanah dak asma agung ajunan abdina tak bisa nyebut setong persetong because it's the first time I don't know. Karena mau kasambu kabeh. Iya masa pahunta atau bahasa Inggris pahyun jeung adenna. Setaja para masyayikh, sepangaporanah dak asma ajunan abdina tak bisa nyebut setong persetong. Moga-moga ajunan sataja mulja mungku ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rab barokana kalaban sataja masyarakat sehadir. Moga-moga barokan ajunan akili dak kakaula kalaban ajunan sehadir saat mangken. Allahumma. Sataja panitia pelaksana haflatul imtihan, juganan penggelaran peringatan Isra wa Mi'raj, sesangat abdina hormati langkong-langkong kepala desa sehadir saat mangken. Kepala desa Samiran ini moga mantar tak bini dua cok aja aminah takut lama ada bini dua keng cok ngicok. Oh di situ oh mundaya berarti takwa, takut pada yang tua. Ajunan kepolisian sehadir saat mangken, entah dari Kapolsek juga saja aparatur pemerintah, saya sangat abdina hormati. Saja para sepo, para taretan, sema sekolah torjuga maponduk potra-potra epon saya hadir saat mangken. Juganan saja para santre, saya semoga ajunan saja kengi ilmu semanfaat, kengi ilmu sebarakah, sehingga ajunan saja tetia generasi seeka bunga sareng Kanjeng Gusti Nabi Muhammad. Allahumma amin. Sataja para hadirin hadirat rahimakumullah, atina sekejap bisa haus paling abid 20 menit. Ya nomor situng ki buru akemi kita mareh lah corak le panggil lah sambutan lah maria gule tulian jan. Si nomor 2 lapar kita pakan ini kak
Di sepora aja sekecil bisa haus tebun ke Lukman ipakon mur humor dan gula tak tahu saya humor lah jaring dan gula gak dinto estonah beni kiai bu beni kiai asli beni kiai bapak dan gula badegeng asape libarin mati mendadak mantar masuk aswarga gula kaun jangan keluar len molot bah bener nelpon dari compok bapan mate aduh jangan gula malaikat mata amit-amit muncul amit kan bi gula teh bagi bu ada embun gula randa mak pola beda saya ganti amayu selalu ala Nabi Muhammad katipan apakah berajunan saya setuju sound system mayu angka volume angka treble angka kapi ya korca angka sona munyin paranying mungkin pegak deki minta ke panitia aja minta ke gula mayu mungkin nyaman sona manter masuk aswarga ban sona njok malaikat bingung mayu tukang son saya kamat tukang son ngeram mayu kapiaki ada je pengajian beni oleh gratisan majer kayak saya setuju oh saya manja muka-muka ajunan padine paling na bagus kayak lakin si manja anak muka-muka paling cepet tumbuh bagian sekitar andi anak muka-muka paling cepet andi anak ya mundengo dan aja nying-ranying aminah andi anak ben sapa si andi otang muka-muka paling cepet nyerah otangah mak ngegurudu aminah nisar saya otangi sadajana muka-muka paling na jempero dintengi Allahumma Nabi sekaleburi kaula kalaban ajunan engki kadin to kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam the king prophet of Muslim raja di atas raja manusia di atas manusia seluruh makhluk mencintai Nabi Muhammad Allah subhanahu wa ta'ala mencintai Nabi Muhammad mudah-mudahan kita dicinta oleh Nabi Muhammad amin Allahumma. Para ajunan saya sami muljah abdine bakon ceknya banyak motor Isra wa Mi'raj karena bentahun dia pun ampun ibahas cuma epakon bahas tentang haflah imtihan tentang anak potok para bapak anak potok kak dinto panyambungnya beh mana bici orang cepon orang dimin anak potok kak dinto setong manusia anak potok kak dinto makhluk sekak dimah bisa mabunga luar biasa dek kakaula kalaban panjenengan tornaudzubillah bisa masosa luar biasa dek kakaula kalaban ajunan yulang napole anak poto kak dinto termasuk makhluk ota bebereng sedek sangat mabunga dek kakaula kalaban ajunan juga anak poto bisa masosa dek kakaula kalaban ajunan apa sabab asabab anak poto kak dinto manabi umpama na prestasi luar biasa manabi umpama anak poto na ajunan kak dinto bagus anak poto na ajunan kak dinto dadi kiai anak ajunan kak dinto aparing manfaat dek ka orang lain ajunan bunga tak bunga mayu jujur bagian nik bini umpama panjenengan andi anak anan lah katakanlah nyamana Muhammad lomba dek ke Jakarta bahasa Inggris juara situ lomba ke Sorbajah baca Ihya Ulumuddin juara situ lomba tingkat kabupaten umpama matematika juara situ pas beda orang Jakarta tanya dek ke panjenengan mas kamu bapaknya Muhammad atau bebu kamu bapaknya Muhammad ya betul ibunya Muhammad saya beli Muhammadmu 1M bagi napa punten tek bagi oning saem ajunan bu sanapa saem tak tahu saem ini kecek kebelia cintul samiran banjir cintul cuma tek bagi mun anak apa karena anak kak dinto gentong na ateh anak kak dinto sambung nanya be coba mangken kemaiman pian ben ke laki ben ke anak nih coba umpama lakin panjenengan stroke ki celang ki coba ki lako gigiran aduh mun ro gigir masya Allah mau benan karau bu umpama pah beda orang Bandung tanya ke panjenengan kumaha damang atuh damang
Coba, Bu, saya beli suamimu yang stroke itu 500 juta, bagi apa punten? Bagi kok Kak. Binin sapar kok kana. Dadi anak Kak Dinto mun bungana sampai ke akhirat. Sabalika anak mun masosa, maka sosana beni namung itunya, tapi akhirat juga sosa. Dari Kak Dinto keng tada tangki beda orang samiran polan tuti maleng raja pas inaleka na para mati pah ngocak kanan na awasiat engko cong maleng raja ben malam cong mulai lambe sampai paling sekoni si kecok telok saya nggak benak ya kalau bapak anda telok saya nggak lebih dari telok mak bola bisa empat nak cek sampai pak orang beda kata nikah tada karena anak kapi troy pabunga anak trauma bunga ada ke orang tua anak troy pabagus kapi tak ada orang tua saya ngarep anak Kak Dinto parosa ke leres pana papunten kemun pahreng tua ngarep anan rosak ngarep anan tak ada por kireng tua na tak ada por ngejit torot mata ngantok terus lagi katipun apa kaula kelaben panjenengan tero si anak foto Kak Dinto pabagus tada lain orang tua nah harus bagus juga anak mana bicara pone kiai Kak Dinto anak pada ben aing pada ben pon apa ini kenapa nyaman nikah kenapa gelas ini kenapa nyaman aing celep aing argena aing Kak Dinto tergantung dari orang tua nah masa ketipon apa bisa harus tergantung dari orang sepo umpama panjenengan male aing celep dek ka toko nika hargan sapon apa 2.000 rupiah coba mun yese aing somor tak baju 2.000 coba umpama ajunan acabis kaki Lukman diminten gula pernah nyari sarangan dek Kak Dinto dari pondok pesantren Tabeta mak nika tak ojen corak sarangan man tionggo ki Lukman keng corak beri malam tak manti gula pernah acabis pakai paring aing saya Kak Dinto sarang ki Lukman aduh acabis satos kayak kemun ka kiai kemun ka gula pah cus beri cari beri anta ko mate walan bede compok gula mulai di pondok si anan reng tani bu pondok Ustadz Andul Mawi mulai karo mapah tada saya kalaku orang aja ngunceng tada saya rasa ngunceng aja orang anan reng tani maren Kak Dinto pah beda orang minta aing keten gula karena percaya nyaman mukib ini ke penyakit raja mati ya jual dek ke porong Kak Dinto perbatasan Sidoarjo kalaban Pasuruan jual nase kening seher ko langsung bi gula bismillahirrahmanirrahim inomaki kan inomaki yang kuberes alhamdulillah bu oleh teluari bu ku tak apa sakit boleh maren sakit entar keten gula bi gule beri aing boleh bismillahirrahmanirrahim serepot cepes ya Allah oleh dua repah ngamar ka masaki asyifa lai temu mate tak manti menit urusan tukon tak manti cuma pikir bulan di guru asman almarhum almaghfur lah bani isbat juga Raden Ki Haji Muhammad Thohir pah tak ni ngenjak beliau Kak Dinto ati kanan kangku ya bekele dan gula bani ahli pidato derem masa bekel lah cak reng kiai tabet tapah bekel reng tani can guna pah cak reng kaun jangan ka bira bu reng bira ka ento mun ka kiai masya Allah pah ngucak sa Kak Dinto tak apa napa kiai sanajan aja mah kor dari tabet tay ko gula rekan aja berarti gula ban panjenengan Kak Dinto mun andi anak foto maka saya sangat bunga sehingga As-Sayyid Abdullah Ba'alawi Al-Haddad ajabu ni'amul ilahi alal ibadi kathiratun wa ajalluhunna hidayatul aulade hei orang samiran sehingga ajunan nikmat-nikmat secek rajana manusia Kak Dinto kabibri nikmat bi Allah bisa benta nikmat tak nikmat coba andi obu nikmat tak nikmat orang mun tak andi obu pah gundul dek remah tak nikmat coba ajunan bagian binian andi tabu nikmat tak nikmat andi siap tasetabu nikmat tak nikmat nikmat kepi
Cuma nikmat saya paling raja manabi anak poto kaula kalaban panjenengan dadi orang mulja. Muga manter sabab badana Isra wa Mi'raj saat mangken, sabab badana ulama-ulama serabu saat mangken kaula kalaban panjenengan bisa andi anak poto se salihin salihat, muslihin muslihat. Allahumma amin Allahumma. Keng mun anak poto lameler, anak poto masakean ateh malam minggu iki badul mawi. Malam Salasa iki bemat tinggal. Malam Senin iki bepuddin. Malam Rebuh iki bedullo sampang. Ruwet tarwet. Enggak bahagia kawan. Ubur-ubur ikan lili. Baduh je bahasa-bahasa mangken jareng pas seberang. Pokon gulah tak nengok HP sekalian bait andi paket seare. Ketinggalan. Gula muka kojo status. Status ubur-ubur ikan lele kuah. Mun lebur ngundang pole kuah. Beda muka satu situ ngah. Beda orang Indonesia dari Riau Pahepate bi polisi Malaysia. Aduh lah. Ibarin marin kabar Los Angeles kebakaran. Sampai mangken kabar kita mati. 300 hektar lebih. Iman terus sebagai mak pola pahaman Palestina. Ya cok min amin anda kipah mereka Indonesia deki. Sallu ala Nabi Muhammad. Cuma bapak beni namung orang samiran sepas andi anak foto bagus kak dinto pah bunga. Beni namung kaula kalaban ajunan orang Pamekasan semun andi anak foto bunga. Bahkan beda salah situngan Nabi asmana Nabi Adam alaihi salam pasera asmana. Isebutaki dalam kitab Sabilul Idzikar gula acara eta ini. Panapa nyaman ke eta bebuk? Ada le kalau pae bener debun ke Haulil Yasin Bengkalan kokop ada bu saya ngak mun ngajar reng watawah mun pengajian umum laonan mun bisa paloco sakoni anapa kok karena mun reng watawah kerso napa kerso ker tak gelem masuk jadi ilmu ni ka usaha ni sakoni mun pada ben kiai qala Allah taala ajunan manabi umpama tak salat maka ajunan masuk neraka. Kita apa ngocak apa debun kiai gila engkau jauh keroking entar ke pengajian Isra wa Mi'raj lepas roh masuk neraka iku bener napa punten panapa nyaman kita baca eporon buruk Sabilul Idzikar sengarang Syekh Abdullah Ba'alawi Al-Haddad pasera sengarang ada le kelopai kapi mun sanyanyi da iro bade lora prajana nyanyi tresna buladatika ampun tada jalan bani karena tak tresna tapi bula paksa apa sakla bentika ongku cek sakena kalah kahadra gila sedikit lampar aku pak kapi India njok iya tak apal nyari kenapa cek gula benih ke Haulil Yasin terus enggi ki buru jam iya hadrasi dari kelampar masya Allah cek le budak dan gula pada ben Abu Turab perajan neka ala Syria ge mun panjenengan andi putra kata kasak seneng tak seneng lebur tak lebur suara cek macegan bulun kolek yang cek akhirnya tak kok bulun kolek saya kamu enton gogok kasa doa kimat dari parang tambah maju majelisnya parang tambah jajah parang tambah mulja sadajana amin Allahumma dapat ada kadim bagi buru aduh le kalau pai kapi mayu nginom gelu kah laos re kana iya jai bismillahirrahmanirrahim hui anu nih bek manis saya rasa kebaik tangi saya David kamma David manis kelur repeat menguncang gula boleh laku jenis manis gula sudah manis hui pada pak kamah doh laun le 20 menit lanjut ya mayu dalam kitab Sabilul Idzikar Nabi Adam ka itu dimin epon pernah astamul jan kak dinto petiti proyektor petiti pon apa oning proyektor ajunan proyektor ring guring gedang
Beri tepong. Ring guri gedeng jo color. Astamuljan Nabi Adam kak dinto dadi proyektor seorang Allah sekejap. Nalekana patoron dari swarga pas astamuljan kak dinto beri gambaran pada ben TV. Padang kabi saja anak potona. Mulai dari bun temora alam sampai ke bun badan alam. Mulai dari bun dajan alam ini madajar kana. Ya Allah engkau posang mundayir ya. Ya gula posang kapi sampai gula bini ke Jebah kat Rifki ini ka oning ra Rifki ini. Jebah Probolinggo sampai gula andi anak dua ni kapakun posang. Karoman matua posang tu cuma nak bojong jor adep ka deje. Keng saya tak posang kanan matua. Terus lagi. Enalekana kak dinto astamuljan Nabi Adam kak dinto papadang kabi anak potona. Pas Nabi Adam kak itu akhirnya ngolati situng foto na secek sangat bagus, situng foto na secek ganteng. Lu kita mari ke lu. Kepuruan yang bini dina deh. Dari saking ganteng sampai Nabi Adam kak itu cek jumbara. Selain ganteng, orang kak dinto suara na cek sangat ganteng. Cepon cek saking maca kitab Zabur. Maka cek saking abade mano lebet yatta Nabi Daud asmana Nabi Daud kak dinto. Cek saking lebet yatta Nabi Daud mano kak dinto, maka hinengeneng gelu mano ngidingaki ko. Keng mun Daud samiran palasa. Aswara umpamana. Pas bade mano yatta se. Ya buru taku atamanco. Mun cek saking abade olar, maka olar kak ento ambu gelu sekejek cepon ngidingaki suara Nabi Daud. Cek saking abade ojan, maka ojan ambu kapi kangku ngidingaki suara Nabi Daud. Dari saking gegen suara Nabi Daud. Cek saking abade kaleng bus-bus cepon reng Indonesia angin puting beliung cepon reng kanton apa? Lah apalah tahun. Tuh, laken sapar ho. Debun mak ke holil mulai kada dia. Laken midah. Buk midah ro mulai kada laken lah. Terus lagi. Cek saking abade lah apalah tahun mayu dari kena salbut. Maka lah bela tahun kak dinto ambu galungi dingaki suara Nabi Daud. Apa dari saking bagus ya. Contoh. Cek saking apa maca surah Al-Qur'an kak dinto. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilayka hadzal Qur'an. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Surah pun apa? Surah pun apa? Surah Kahfi. Buk surah pun apa buk? Surah Al-Quran. Encan siapa surah cinta? Nika surah Yusuf. Nika mun bagian dengudan saya tak lempaju bini sampai umpama umur 30 tahun baca surah Yusuf nih. Gagak nika manti ongku. Baca sareng panjenengan 11 kali cak nyapa. Ya mun tak baju bah mate. Terus lagi. Nah pada bun Nabi Adam pah periksani. Ya Rabb pasera kak dinto pangeran. Pasera orang secek gentenga. Pasera orang secek bagus sesuaran kak dinto. Kak dinto pasti terima sareng masyarakat pangeran. Pana pada bun Allah. Kak dinto hadza min dzurriyyatik. Kak dinto Adam termasuk keturunan ajunan asmana Daud. Pah periksani sareng Nabi Adam. Ya Rabb siapa napa umur kak dinto pangeran? Pas aja jawab pangeran, siti nasana kak dinto bekan umur sabitek tahun. Panapa dabunah Nabi Adam alaihi salam? Ya Rab, kita orang mata ngantau. Abdi na nyoon keajunan, ngireng umur abdi na 1000 tahun kak dinto.
tambah aki 40 tahun dek ke anak poto abdi nasi nyaman Daud kak dinto etrema sareng Allah akhirah Nabi Daud kak dinto pah epau mursato sareng ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala apon apa asabab bagus artinya apon apa kaula kalaban ajunan beni namung baabaan si andi anak poto bagus pas bunga tapi juga Nabi Adam bekal bunga juga saja nah nabi-nabi bekal bunga manabi anak poto kaula kalaban ajunan tadi orang jember tadi orang bagus moga-moga karis dia saja nak rezekina saja anak poto bekal bagus kapi Allahumma YouTuber ni katelok nanghi manter paring na FYP kapi aduh daki ni kecekak TikTok genteng ni Masya Allah YouTube nika napa nyaman nika napa ini ID betus ya Allah dari Kak Amam ya ang sana oh tangku dari Jakarta mau di jalanan nika Nurin Production wah nika gula sebah banyak ngunceng gara-gara nika nih Nurin Production bada orang dari Morkoning namira nika nyaman Cidullah sampai mangken gula tak lopah bada kiai entar kecompo nika keng posang nyari neng YouTube atanya dek ke daerah nyaman daerah gula nika lar nika engki Banyu Ates perbatasan Robetal ki gula gila mangkat kolempak kol setengah lema setro depakan totolo jam lebih anapa polan jalan tol ngantol icor sakoni cor ancor atanya hari pertama atanya geden ka orang kak di mata lima ke Wahyudi ada tawa boleh sampai sehari para maurib mulai dari makan subuh maurib tak nemu maren gak dim toh pagi dia YouTube boleh kabel jadi lalar dari Nurin Production pah pikir tedungi masjid epon mayuh mangkat subuh entar do pak duhur ke Roma tabrakan aduh sing ngocak geden gula alhamdulillah dan gula berokan ke Wahyudi anu paringi selamat padahal gula lah ada dan gula tang gula mate tabrak mobil di Probolinggo mandi darahu ya Allah cai ponten gula panjenengan selamat engki alhamdulillah pah ngocak ten gula Ustad kak di make Wahyudi tahu ning cai ponten gula sari mator panjenengan cek beda tamu di namira engki empian perlu ka basera can gula kak ki Wahyudi engko ri Wahyudi gula Wahyudi kan absaab Bapak juga gara-gara Nurin Production sampai 2000 petolekor gula nih KSC. Alhamdulillah. Ke Lukman ngunceng gara-gara tahu dari TikTok ya kok. Aduh, je mak mun kiai satia bah TikTok beda sing nge-lab TikTok. Mun lambat tangki sing ngunceng kiai kan usaha kiai masyayikh mun tak dari dapat tak dari bedet aduh mun mangken bah ngunceng di TikTok. Keje keng tinggal sanajan dan gula tandi barokah manter berokan masyai si badai langker berokan Lukman akili gula ke panjenengan mangkana mun kiai lambek mate sete ya Allah jak colon mun kiai sete diminkan pakun bedese kocak puju mun gula ben panjenengan kan mun gula mate kocak putok mun lambek anapa me kocak puju pulan busu bula toju mun mangken anapa me kocak putok pulan busu bula main TikTok terus lagi katipun apa kiai katipun apa Ustad abdina tero andi anak foto sepas anak foto kak dinto bagus katipun apa kiai abdina tero andi anak foto si bisa manfaat akidah kau reng sehingga anak foto kak dinto butuh etara kataki foto pun apa butuh katipun apa bu aduh wak main pelumpungan iki baga budi roh demak arole empuk roh kana demak buk intera kami cek bidabit katipun apa kaula kalaban panjenengan tero andi anak foto maka tak lain kecuali terakataki kalaban kaula kalaban ajunan pak bapak je terpenter mun agabai sampun agabai terakataki buk pada dia terakataki anak potona supaya anak potona dadi orang se bagus dadi orang se bisa mabunga dak bengesepo se bisa dadi orang se ahli agama terakataki setro andi anak alim terakataki karena ilmu malaharat bu ilmu kain itu cek sangat malaharat sampai ilmu ada bu sakak dinto a'tini kullak u'ti kaba'di di dalam kitab al-fawaidul mukhtar li saliki tariqil akhirah tak langkong gula tak patelo campon
karena banyak kiai takut gula ngitek saya kelak toju benih napa takut serempedan geger tan gula sepah nyanyi nak yang takut ongku por kelap takut beda Ki Hasyim ni ke benih kerja mun tak percaya ngireng pian api datu kan toh beda Ki Hasyim mun tak ngencat kemi emik beras 10 kilo ke terus yang ngireng mun andi anak foto gula ben pancinengan ni kata-kataki andi anak foto kiai benipah nyaman asaren saya pas bisa di pondok pesantren bedet saya bisa melahirkan pondok pesantren penyepen saya bisa melahirkan pondok pesantren Banyuanyar bengesepo ke isbet benipah nyaman asaren para bapak tapi atarakat lebih empuk reh saya pejidaan reh hayu atarakat pancinengan atarakat pak bapak pada atarakat pengajian kok rokokan yenten mayu kok rokokan tak apa-apa mai damai be panjenengan bu saya ngak ibu reh mun adua pada benduaan Nabi Muhammad dak ka umat bapak pada kia keng mandian buk ruah mangkana kan pah pada nyanyian lembar ibu kaulah wanita yang mulia derajatmu 3 tingkat dibanding ayah darmai kau mengandung melahirkan menyusui anak serta bapaknya kan bener tanggi bener mau nembuk mantap mau ke anak apa itu aki gula nih kak pon gula secara empiris gula nih kak mak corak orang ahli maksiat mun gula tibi bu kita hajud malarat ke ngembun dan gula kak dintoh orang biasa cuma mun maca Al-Quran sampai kol 2 bu tahadus bin nikmah punten alek dan gula makin aku kuliah S2 beasiswa full neng Maroko situng aku kuliah neng YIN jurusan politik kapi lulus keng berokan embu nih bu saya nggak embu nih ke atarakat hikman apa benih aceret agulenten tapi hikman pakun athar dak ke anak foto to'atul usul tamfaulil furu debun ke Abdul Alim Sidogiri to ada orang sepo menabi ahli ibadah orang sepo menabi to ada keajunan epon Allah maka bekal alam pedak ke anak foto bekal bagus anak foto bekal ngifek dak ke anak foto dari kak dinto anak foton panjenengan terakati bedak ulama Gurun Guzaim kak dinto potrana ke Basori Alwi neng Singosari Malang neng kak dimah bu kak dimah Singosari Malang kak dimah Malang coba Poroponi ke kabara Singosari kak dinto lambak terkenal ke Basori Alwi ahli Al-Quran ngakumi potrah ke Lutfi Basori badah cukan potrana ke Anas Basori kak dinto ada bu mentero andi anak foto sejajah mentero andi anak foto semulja cepon epakon atarakat terakat dah nikah minimal terakat dah guleban panjenengan epakon mile terloan sapon apa telok nomor 1 orang sepo sengak mon andi anak mayu terakatimun bisa pabenyak maca Al-Quran pakon pabenyak pon apa pakon pabenyak pon apa Al-Quran ajunan maus ben ariban malam mun bisa kertek kaki keangkui anak foto mangkana beda cerita masyhur beda Syekhina Raden Ki Haji Abdul Hamid bin Isbat ka itu sedan nang Mekah nang Masjidil Haram nang Mekah ma'lama Nabi takalif beliau kak dinto inalekan Apollo ngasarang Nyi Halimah maka ponapa takung tangkung Nyi Halimah sahataman 30 juz Ki Abdul Hamid bin Isbat 30 juz inalekan agar bepotra apa dia potra ari benih juz marjan ke 30 juz ibu nih pah ngucap 30 juz enten 30 juz emaus Ki Hamid 30 juz Nyi Halimah 30 juz nah apa sih terjadi potra-potrena aduh luar biasa jadi pondok pesantren Banyuanyar pondok pesantren Tabeta pondok pesantren Nurul Jadid pondok pesantren Bulu Gede terjuga pondok-pondok besar lainnya antara lain juga Kak Dinto family karena Kena Nasruddin kan itu paling sepo ngakui alek Ki Hamid Kena Nasruddin tadi orang kapi tadi kiai besar kapi toron ke Bedet toron ke Beranom kapi dari komponen situng dari induk situng Kak Dinto apa-apa sebab nih keterakatnya banget sepo
Keng gula mun panjenengan ken letak kira mun Al-Qur'an. Coba mak pola bisa bismillahirrahmanirrahim, bisa ngirim Fatihah bae. Setidaknya mun aga bae kala ben lakenah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Paling pah ngocak binin engko rekan jin gak ya iku. Ya mun letak bisa maca Fatihah karena syahwat tengki maca bismillahirrahmanirrahim. Anapa? Karena bismillahirrahmanirrahim sebagian dari Al-Qur'an. Ya mun letak mampu maca bismillahirrahmanirrahim karena syahwat tengki mak pola maca bis bae. Karena dia pun Syekh Ali As-Sabuni juga titik dari ba nikah min ba'dil Qur'an sebagian dari Al-Qur'an iku. Iya mak pola mun maca bis malolo anan pah teti supir bis ya bematura. Ya mun pah ngarep akan tak punyo anyar ya tak bisa sallallahu ala Nabi Muhammad. Jadi saya pertama pakon tadet di ahli Al-Qur malarat kiai ka ento cek malarat teh manabi abdi pah ngamalaki Al-Qur'an kangkuin rakati anak poto. Coba si nomor 2 nih mak pola bisa nyoba ajunan. Kenapa? Solawat iku. Orang tua na debun ke anak sepotan ke besori anwi solawat pakon pa banyak mata solawat. Ke muslihat nan gak bisa. Beliau kak dinto mubaliw seviral sampai 2030 peto posak jadwal. Gula ngundang tak bisa. Dari saking posaan. Gula atanya kamad dali. Kak dinto beliau kak dinto asisten. Atanya sana panapa amal lagi muslihan. Ceponan solawat nih ke cepon. Keng paling sako nikmat 30.000 kali benaripun malam. Macocong. Paling sakoni ini keada wat ambu sama sekali 30.000. Engki mangkan data putrana pah teti orang gege gapi kata raa la carama mangken. Rahasim riborino jo viral luar biasa pernikahan. Nggak biasa pun apa cu azahir pun apaan si Yunda. Ini kan gara-gara solawat. Solawat nih. Coba secontoh secara empiris ya pun mahasiswa. Manabi panjenengan mangken nikah oning mubaliw sepaling viral manabi neng Nusantara nikah asmana Ustad Abdus Somad oningihi Ustad Abdus Somad kak dinto ko cak genteng tenah tak cek biasa mau ko cak coba kan kareng alem cangkolan koros ngakui ibu nyaman nyirahana beni kiai beni nyai punten Abdus Somad beni turun apa sera dan gula pernah bincang-bincang inalekana Rabu kata beta napa cepon nikah orang tani biasa nyirahana kak dinto apa maapa bisa Abdus Somad enelekan Rabu kamatura buan si hadir followers viewers nang YouTube nang TikTok tapi enelekan live jutaan senyongo napa trakate orang sepona ternyata cepon enelekan Abdus Somad elahiraki katunya maka orang sepona embun nikah mata solawat aing seesat saakina oning sasa sarangi gice orang bingung bahasa matura nika begbeda. Mon bahasa Sumenep, gulari barin kauncengan katopote, Sumenep bun murdaja, pengkir pantai pah ngucap sakanin to. Kiai ngireng nagenah itu. Gula bingung napa nage. Mon gula seoning mon bahasa Mekasen nage kan singike pada Aling Dharma lagi. Si Aling Dharma pah nagenah itu. Tokerjot gula. Ya bener debun Sayyidina Ali. Man arafa lughata qaumin salima min makrihim. Sapa orang setau dek bahasa nasitung orang otabah negara-negara selain umpama uning bahasa Inggris bahasa Arab maka salima min makrihim akan selamat dari tipu daya. Lagu lep tak ngerti. Keng mun bahasa Sumenep Mekasan Sampang Bengkalan ini kan cak Madura negeri. Jadi tak cek jauh. Nah coba panjenengan laku entar ka Surabaya. Pah neng Beliga Otabenamira bedah tuku bangunan. Pas ambu panjenengan pura-pura atanya, Mas mau beli kontol. Pas teh beri gembo. Beri gembo. Kemun ka Banyuwangi Madura swasta. Pasuruan Probolinggo Lumajang, Situbondo, Bondowoso, ka Banyuwangi pada khususnya apa tanya ajunan. Mas, mau beli kontol? Mun tak beri kontol lagi na ya. Tak jauh na bahasa. Ampun, lade pak de malah. Asasat sa inalekana asasat sa nyirahana ka dinto. Maca solawat ka aku Abdus Somad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad baru aing ka dinto pahisabe ka dalem
Napa nyaman ember tadi? Abak, sabak ke dalam keadisa pas langsung isa saaski. Mulai kene akhirah tetita dusomat. Ngereng nikah kan ilmu. Gula ben pancingan pong-pong ki oning mangken mayu niat rakati anak potong ngereng maca ki solawat anak potona muga-muga dadi orang si sukses jeje kapi. Allahumma sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika. Ya Allah, muka-muka anak foto nasi hadir saat mangken teti orang sejaja mulja setajana eterema kalaban borokan salawat ke adin tuh. Salam alaika salawatullah alaika sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Mentari kata rema jujur siapa napa kali ajunan maca solawat bu? Hah? Tek kebitong ya napa nasi bitong amun tak maca sekali ka di solawat ini kan mungkin lagu aki gus bagus gak ana apa mak harus pada majlis akata at-taufik tatang ganten gula rakhairan kalau itu maju apa karena nikah mungkin mun pahte seranga kata nikah ada capok tiktok pani lagu-lagu pahareng sebareng kuda mana tuan senangi kuda putih di dalam kandang janda mana Ustadz senangi kerudung putih sedang memandang asyik kok aduh sekodung pote tepak ke situ kana engki mon lamba maki lagu India ni kebegege bisa baca ka selawat contoh tumpasi ai yu muskurai tumni na jadi kya sabati dikai pernah mirang seminggu gula ngapa laki bulan bi ke Lukman pakon lagu India lan nikah kan mun de karut mun kana santri pakun oning cak behal romal coba pahe kaya Nabi salam alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika kan gege aduh mun mangken tresna bula detika eko kan engki ate ancor cek sarana ngabasti kaban lainna lah coba bidabid kah lah sejam lan dadi ahli sholat panjenengan lo sepolo bayi sepolo ni kata sampai semenit gula ijazah sarang guru sarang Raden Ki Haji Muhammad Tahir Allah yarham kaento epakon maca sholawat 3333 bi gula maus ni kata sampai setengah jam cek sekejen sholawat lagi bepang tapangan pada sallallahu ala Muhammad korjo na panggabinin nah terus engki jadi si nomor 2 mun tak bisa istiqamah kan kui maca Al-Qur'an bata tak tahu maca Al-Qur'an pakon banyak maca sholat si nomor 3 kaula kalaban ajunan muntero andi anak poto semuljah terakat seharus terakat debuna Kiai Anas putrana ke Besori Alwi kak dinto cepon pakon birrul walidain pabagus dak ka orang tua dua mangkana birru abaakum tabirrakum abanaukum pabagus ban kapi dak ka orang tua duaan maka panjenengan bekal bagus anak potonah iku tak langkong saborana mangken nega banyak kasus man kak diman bade semate orang tuana bade naudzubillah semate matuana nang Jawa Tengah pun apa sih pas andi anak poto semulja malarat mangkana gula andi tetangga keng cek tende ni kesitung bae tek ning tende nyaman dullo sampang aduh beni karo helap nih kapi kalako jering lambe alako ke banjar masin
nikah tahunan bahkan sampai 5 tahun tak hasil apa malah nikah alako ke sorbejo aduh ajual tahu ada kapi ban rombong-rombong ancor kapi ajo oget neng napa nyaman lampu merah pakun tak alim terkenal pah mulai terus bunga kereng tua nembun janda tua lenika etelak bi reng tua nah reng sepon kain to kiai panakana ke derwis asmana kiai apa saya rengki ya Allah kiai berdi kain to cepon pas kadin to engko keng tero cek reng kaca kelas lambe neng MI bani neng tebet tebutan neng MD neng Roma pas kadin to engko keng cek teron mabunga tangembu dek boleh kagula tak besar bi gula iya ka piaki cong cek de iya can Al-Qur'an wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana iku wabil walidain ini artinya dek kau orang tua dua maksud bil walidain abba nengeriar kan bail sok anak anak santri abang to langsung ke orang tuan mak polai pencer tak bisa esor baja tak bisa abang to langsung ke orang tuan mak pola bisa pak bisa mantina ada ilaksana hyongku pak gabai TikTok aduh 1 jutaan makin 10 juta itu mun gula nikah 1 jutaan sana pacem ku tahu jareng gulan di majadi imtihanan biasa nah ngangkui jaran jadi lulusan kelas 6 ngangkui jaran mah datang di Mekasen di Camplong kadang di Prajan nikah hargana Pak juta atau 3 juta ada gulan nikah kauncengan nikah antong tebi itu nikah lebih todus yang paling banyak ada 1 juta kelur atau lebih ke Hasim sana jen Kiai Raja nikah muntah gratis paling habis 500.000 berarti kesimpullah larangan jeren ben kiai kan gini kak bagus kareng tua anak ajunan maka anak potona bekal bagus bekal gege anak potona bekal soleh keng mun sabalik ke panjenengan kareng tua letak bagus lani beban ni kareng tua orang tua dalam atete doa kisah masa kale maka ajunan Arab anak potona teti orang sukses naudzubillahi min dalik muka-muka paring napelak orang sepona saja muka-muka bisa jemper orang sepona kalaban bentuk na kaula kalaban ajunan Allahumma la telau lah lau le saja lanjut yang uncang boleh darama salpesal tada sampai solar desal tada mun sampai kol telo siap kol 2 siap ya mun siap ya mik tekuk TV gula mulia sallu ala Nabi Muhammad terakhir gula ban panjenengan mun tero andi anak foto si bagus selain dari telok ni kamu tak bisa ngamal lagi paparaten ke guru ngaji paparaten kiai-kiai sekitar sebeda nang sekitar kaula kalaban ajunan kak dinto tabisi sarang ajunan umpama osom bekok ibeni bekok na saya bisa kintan andi PC sakader seketebu atau ragi ke kiai ngireng le habis keng gula tak ko beter pak tak ko beter gula ni ke motor man kak diman san ajan unceng du kali pak gun motor tak ko beter mun orang samiran nikah dek kiai luar dek ke Hasim tak ko beten bade ke Hasim rabu kan to ajunan pak kuna kada kainton bade gula akan nikah padahal gulanya tirtibi ke buru nikah ni pakun ngormat luar biasa coba mun bade guru ngaji ku tak enteng engki nikah sebenarnya nang ecompo mun kanto kan saraan biasa mun ka guru ngaji gula ribarin kauncengan polane syuting dek kabeda kenge sampang panika gula enalekana kauncengan kol 12 malam toron di panggung neng majlis ka ento pah langsung beda orang nyiom katen gula nyiom nangis ya lake buk mun bini si yom bi gula si yom pos-pos colo ya Allah pah ngucap sa ka ento kiai ajunan ki dengu del acara ma kiai abtina doa kaajunan mo kelancang umur kiai keng abtina nyoon borokan na kaajunan kiai nyoon borokan na kiai abtina cek ngemis aing dari ajunan kiai siyom gula nangis orang cek ngangkebeh ka kiai dari luar aduh keng gula nangis kiai benih apa sih nangis gula keng colo na buroko cek orang umur 70 tahun tak ko beter
saporan nah mun bade kiai viral bade ki Muslim Adnan bade ki Khalil Yasin bade Habib Abdul Qadir Ba'bud Probolinggo atau bade masyai dari luar ajunan cek ngurmat ni kegege bagus ontong ajunan mah bagus anak foto keng coma ke guru-guru ngaji pa ni guru-guru sekitar ni kapiaki apalagi ke Lukman ni ke Bani Isbat ontong bade samiran kapiaki sareng ajunan ki dadi sing abdi ka ento kapiaki ajunan. Cek sampai ragu, borokan benga sepon akili. Mak pola anak foto no pahmulja. Nih kesayar paki. Duh, cek mun mangken guru ngaji banyak gulung tikar ibarat. Ki gara-gara tak cair. Mun lambe enten, mun langken gulung tikar ong ke Malaysia. Selebih jelas bayi Malaysia sana apa cek bejerna benar itu seket. Gilain kakan panika. Aduh nyaman. Aduh mun tadi guru mangken guru ngaji ada cek malarat dah guru sing anggap masyarakat sing anggap cek malarat makanya lamba beda sunan ento Rajan Sunan Asmana Raden rahmatullah alaih nyamai Sunan Ampel cek ponreng samiran kanto saya nyelasih banyak aku duiman to orang biasa nyaman Sunan Derajat dari Lamongan neng Lamongan Sunan Derajat kak dinto anyanyi sakak dinto kemantoh gara-gara ni ka ada wa ketipan apa masyarakat singang kepada kiai-kiai sakak dinto nyanyiin Joko pentil ayo tel telo ayo lupis mambo ayo buka tenung ayo nong ko sabrang ayo berangkat ngaji ayo jimat rojo ayo Joko pentil ulo ilo ini kagege Joko pentil. Napa arten Joko pentil? Joko kak dinto nak kanak tandi bini. Mun Pak Jokowi ampon. Ngakungi potra Pak Gibran. Engki lambe karena kita ngakungi. Karena kini nyamai Joko lambe Pak Jokowi bimbun. Ini Joko ni ke bahasa Jawa. Nak kanak si kita tandi bini tak nikah eko cak Joko. Pentil, anapa mak eko cak Joko pentil? Karena saporan nak kanak lambe kan itu tak kira tedung mun tak sambil nyoso dek ketil pentil embu bener deng kadang bapan tak milo aduh kadang lah tobuk nyoson ten mun mangken engki petel YouTube lah tedung nak kanak tak kira tedung mun lambe nak kanak mun malam hari nyoso mun tak sambil set ketil pentil embu aduh kadang sampai kol 12 malam lah sombun ngerok akhirnya bu subuh ku tak apa tak kerja so sinego kol 12 ini kene pan bu subuh le temu raja ku tak apa tak kerja jok malam sinego ni kene ria mak setia raja ku tak apa ni jeling bani Joko pentil pah tepak ke Joko pentong Nika artinya gaga Joko pentil ayo telo nak mayumun andi tela nak ayumun andi pes nak ayo lupis mambu ayo bubu katenung mayu pah bede tenung beri de bede atau ragi ke guru ngaji na ayo nong ko sabrang mun andi nangkah atau ragi kiai ini kalamba kiai sekitar ayo berangkat ngaji pah berangkat ngayi ayo jimat rojo pah ngaji jimat rojo Al-Quran kalaban hadis ini kalamba langsung sarang Asy-Sya'ali As-Sabuni dalam kitab Rawai'ul Bayan seputaki sakak dinto fa hifdzu qulubil masyayikh wa tarkul khilafi alaihim sababun litaraqi 'ala al-matalibil 'aliyah tiding kaula kalaban ajunan manabi ajaga dek kaatena para masyayi ajaga dek kaatena orang alim ajaga dek kaatena guru na tak nyake dek kaatena guru na maka kadinto sababun litaraqi 'ala al-matalibil 'aliyah bekal ngangkat dek ke tingkatan setengki mun guleban panjenengan tandi jabatan tengki mun guleban panjenengan tak teti orang semulja geluh di depan manusia maka anak foto mun bani anak maka kompoi mun bani kompoi maka pio mun bani pio krepek mun bani krepek grubek bekal mulja aduh mangken saborana bapak tak langkong kan beden Tanggerang manabi tak kalip kak desa pagar laut aduh bani orang budu kak desa pak mangken kabar terbaru nang Sumenep beda pulau sebagian pulau sapon apa kilo jepon sapon apa hektar kak dinto sertifikat bani orang budu pak mun reng lambe kak dinto pengetahuannya 30% ke bawah
Cok kudu ke 5%, 50% punten. Mun mangken, aduh, S1, S2, S3, S2 kan, S tungtung. Beda kapi. Mun mangken profesor, pro ola, pro tetet. Beda kapi. Cuma apa mak tak brokak kata lamba. Mun lamba kak dinto pendidikan ke bawah, pendidikan menengah ke bawah, tapi barokah masya Allah. Apa ngastet reng lamba kak dinto pak. Reng lamba paling kerewet. Mun arasanan paling cuban, acarasanan kagurun. Mak lah sombongan behiku. Bener. Mun mangken beni kronika, guru na lain politik. Saya kamu sampai 2 tahun, bener. Kamah sepah mulja. Tak langkong orang lamba, orang po sepo. Beni S1 pak. Tapi bisa nyangkole dek ke anak foto na kadung sampai lokean. Anak apa borok kareng lamba kak dinto. King sepora, na anak apa sabab? Karena lagu dari Sunan Derajat pah yobe ketika ada pak kasamiran. Kati pun apa ikwa? Tekos juling. Apal. Mayu dari kare salbut seporan Ki Hasyim seporan. Tekos juling ayu ling. Ayu lar, ayu so. Siapa ngucap so radio kena? Aduh, debun ke Lukman sejam, nikah ampon lebih sejam seporan lah. Saka dinto pamator. Jo iya. Ubur lanjut tan ke Lukman seporan ke Lukman. Tadi saya pada papalan bede Ki Hasyim billahi ngetek. Gula sompah tak pernah sompah pada. Sekadin to pamator sembui enjo iya sekadin to pamator encan gila ubur ikan lele mun lebur nguncang boleh jika ada sumur di ladang boleh saya menumpang mandi jika ada janda pirang boleh saya menikah di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.